Avuxeni matsonga ma ka hina hi Mr Romantic mfana wa marhandu ka YouTube channel. Ni rhandza ngopfu khensa ka lava kotaka ku va subscribe ni khensa na lava kotaka ku vona tivhidiyo ta mina kwala ka YouTube. Hi leswo Papa Rhulani Papa Rhulani va ha ku nghena xigazen ne Papa Rhulani va nghena hi singile va hetelela va pfala ti-album ta ti-artist letikulu ne. Okay hi nga swi vulavuli ngopfu sweswo se mara na ku vulavula hi Papa Rhulani ni vulavula hi Mr Post ni vulavula hi Benny Mayengani ni vulavula hi Rhangani ya Rhangani na voho i vanhu lava va nga ta xigazini va ta hi nkarhi wa kahle and then va fika va maka yini na voho va fika va trend. Okay swi sasekini sweswo ku nghena Papa Rhulani va ta hi singile mfana luwa yo boha mfana luya swi talangi leswaku u nga ta hi singile vhela u trenda hi singile va ku tiva vanhu tiveka misava hinkwayo jikelele. Hayi mfana luwa iyo boha mfana luya mani hayi u tirhisa murhi ku vula ka Benny Mayengani laha ka Nomzamo yo boha mfana loyi u tirhisa munhu mfana loyi vafana va mina ni ri la ka mina mi nge lungi. Okay ka Papa Rhulani mi nge lungi mi nge lungi mi ta vona va president Benny Mayengani va humesini ma loko kha u cheka ti koti hit ka laha ka album ya the president Benny Mayengani ma loko kha u cheka single ya Papa Rhulani yi famba mahlweni u kha u cheka Rhangani na yena i famba mahlweni ni nga ze u ti vutisa ku kahle why Rhangani a nga tekangi nsati kumbe xigangu xa yena a yimbelela na xona because even hambi Rhangani himself swi le ku n'wi tikeleni ku va a producer hit ku va a humesa hit swi kha swi ri le ku tikeni ka yena. So hi matsonga ma ka yena Benny na Mr Post va le competeni ne. This time it's not about Benny, it's not about Mr Post ne. Ku na vanhu lava va nga fika ka xigaza va fika va hi khomela xigaza hi mavoko ka vona mambirhi and so ni ri sure ku Rhangani i nominate-wini ka ti-award Papa Rhulani i nominate-wini ka ti-award. Vanhu lava vambirhi na Papa Rhulani hi vona va ya ku ya tekeni ka ti-award letiya. I won't include Benny Mayengani because Benny Mayengani se humini ka swa ti-award se u ti humesile mara la ku ta vulavula ku na Papa Rhulani va ya ku tekeni ka ti-award. Swa hlamarisa ku artist yi nga ta yi fika yi humesa single loko yi humesa single yi fika yi va yi trenda hi ndlela leyi. That's why ni ku mfana luya u ta va a yo boha yo khendla mfana luya u tirhisa murhi mfana luya vafana va mina ni ri la ka mina mi nge lungi ka Papa Rhulani. So Benny na Mr Post va ta khoma ku tika lembe leri. Benny i ri wa humesa hi December, Mr Post i ri wa humesa hi December. It's not about Benny, it's not about Mr Post. I ku sweswiyani ku trenda yini na phela tinsimu ta na Papa Rhulani ra single ri nga endleka ri pfala album ya December. And I'm byela matsonga ma kaya because a ni wara ngopfu me a ni ri na problem because in most cases u kuma ku Benny na Mr Post vo va compete hake xigazeni no yo tsakisi sweswo a ku laveka vanhu vantshwa. Ni tsakisa hi Papa Rhulani ka age leyi nga le ka yo like I can even say ku wa blessed ku hi tikuma hi va hi ri na muntshwa wo yimbelela hi ndlela leya ku a tikuma a va trenda a ta hi nkarhi wa kahle xigazeni a tikuma a humelela a va successful hi xinkarhana. So Papa Rhulani ni nga ku hi lava album for ka wena vhela before December yi fika kahle a fanele u hi nyika album ya kahle ngopfu hi leswo because u ta na xitayilo xa wena lexintshwa a wu kopeli mani a wu yi ku mani u tlanga music wa njhani yo ta na xitayilo xa wena xintshwa. That's why ni ka xigaza hi kala ti-artist ta ku va na creative leti ti nga ta ku na xitayilo lexintshwa and then hi kota ku hi va hi ti support ta ya mahlweni. So anyway ni kombela ku mi subscribe channel leyi yi kula i Mr Romantic mfana wa marhandu.